Reka nongere mbasuze mbwifuriza ibihe byiza mwebwe mukunda neza Media TV. Twizere ko mumeze neza cyane. Reka twihute cyane, nta bintu byo gutinda rwose. Amakuru atugeraho nuko ibintu byongeye gusubira irudubi cyangwa se byongeye kuba bibi cyane. Urugamba rwabaye imberenge murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, ahantu bita Bidegu, ahantu bita Karongi, Gakenke, ahantu rwose bita Rugezi. Aho ngaho hari kumvikana isibaniro cyangwa se umuriro wongeye kwaka hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kuva ku munsi w'ejo ndetse no masaha ya kare humvikanaga imirwano muri ibi bice iza gucogora. Abantu batangira kwiruhutsa bavuga bati noneho imirwano yangaha yaba ibonetsemo agahenge, ariko nabwo ingabo za M23 zazasubijeyo nabi igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu buryo bukomeye cyane, ndetse bikanavuga ko hapfuye abasirikare ariko amakuru ataremezwa. Ubu ndaje nkubwire rero uko byifashe ndetse n'abamaze kugwa muri iyo mirwano ku ruhande rwa coalition ya FARDC muri rusange. Bimeze bite? Byose turaje tubigaruka muri aya makuru, kuko ari no kuvuga ko hapfuye umwofisiye wo mu ngabo z'u Burundi. Turagaruka ku makuru yavugwa ku Rwanda rwose, inkuru ireba abanyarwanda bose. Ibyo Perezida Paul Kagame yatangaje ko ibigendanye n'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibingibi ntacyo bivuze. Biteye bite? Ubwo ngubwo nabyo turaje tubigarukaho mu yandi makuru atandukanye, ndetse tunagaruka kuri iyi raporo yasohotse ubundi ku munsi w'ejo. Ni raporo y'ikigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi ku mahoro cyangwa se cyitwa Stockholm International Peace Research Institute. Iyi raporo ikaba yagaragaje ibigendanye n'uburyo intwaro zigurwa muri Afurika. Hanyuma turakubwira uko ibintu bihagaze ndetse n'urutonde uko rumeze n'aho u Rwanda ruhagaze. Mu by'ukuri uraza kumva uko ibintu byiteye. Reka twihute tujye muri aya makuru. Tuyahere ahantu bita Bidegu, Rugezi, Karingi, Gakenke, Karongi, aho ngaho ni muri Kivu y'Amajyepfo Iminembwe. Ibice byari bimaze iminsi bitumvikanamo imirwano ikomeye rwose. Ibitero bya za drone za FARDC bisa naho byahagaze, nubwo byasize ingaruka zikomeye cyane ku baturage batuye Iminembwe. Ibitero ukumva byagabwe mu isoko, ukumva byagabwe ahantu ku kibuga cy'indege, cya kibuga cy'indege gito cy'Iminembwe, byagabwe kuri kaminuza, byagabwe kuri radio yitwa Tungane. Ibyo byagiye biba kandi bikaba ari ibitero bikomeye cyane, ariko iyi minsi mike ishize byasaga naho byacogoye, wumva ko nta bitero bihari. Ariko ibyabaye ku munsi w'ejo, ibitero rwose byajemo drone zo mu bwoko, indege zo mu bwoko butatu, CH-4, Kamikaze, Sukhoi, zose uko zakabaye za ndege zose FARDC yazikoresheje mu kagaba ibitero ku bice bituwemo n'abaturage b'abasivile b'abanyamurenge, ariko binarimo twirwaneho na M23. M23 rero kuko byari binazanye n'imirwano yo hasi, yaje kubisubiza inyuma mu buryo bukomeye cyane, ndetse inatsinda bazarendo benshi n'abarundi nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Hashize amasaha agera muri 5 ubu nibwo twongeye kumva ko wongeye kumvikana urugamba rukomeye cyane. N'ubu harumvikana amasaso ariko adakomeye, ariko M23 ikaba yongeye kubasubiza inyuma mu buryo bukomeye cyane, ndetse amakuru turi guhabwa muri ibyo bice bya za Rugezi, Gakenke, Karongi aravuga ko haguye abasirikare abenshi ngo bakaba ari abo mu ngabo z'u Burundi. Abarundi ngo bakaba ari bakubiswe cyane rwose. M23 bamudahusha bayo bakaba bahatsinze abarundi benshi ndetse na wazarendo, ariko bitavuze ko ari abo gusa barwanaga, kuko coalition yose ko yakabaye yaba muzarendo, yaba mu FDLR, yaba mu FDN bugino mu Burundi, yaba mu FARDC nyirizina bose, ndetse aranavugamo P5 akayumba Nyamwasa, bose ko bakabaye bari bagabye ibitero kuri M23 ndetse na twirwaneho. Rero yasubije inyuma amakuru akavuga ko haguye abaofisiye, ariko twebwe tutarabonera gihamya, kuko nkuko rwose nababwiye hano kuri Neza Media TV ntabwo twababwira amakuru atizewe, ariko nanone twabura kwabwira ibiri kuvugwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho kugeza bari kuvuga ko ngo haba haguye umusirikare ngo mu majoro ngo yitwa Ndayizigiye wo mu Burundi, ariko ayo makuru nkaba nyiri gutoza kugira ngo nimenye ngo byifashe bite, byagenze bite koko nibyo. Ariko amakuru yizewe ahava kuva ku munsi w'ejo bundi kugeza uyu munsi kugeza kuri isaha, abagera muri 40 muri coalition ya FARDC yose, ubwo nyine tuvuze coalition ni FDLR, ni wazarendo, ni FDNB ndetse na FARDC, bamaze kwasiga umutwe cyangwa se kwasiga gatwe bishwe na mudahusha ba M23. Intwaro zirenga 50
zimaze gufatwa n'abarwanyi ba M23 kuri uru rugamba, kandi zirimo izirasamo ndende cyangwa se iziremereye, izo mu bwoko bw'intwaro ntoya, ndetse akaba n'imyambaro yafashwe n'abarwanyi ba M23 kugeza ubu ngubu nk'uko bitangazwa cyangwa se abaturage bo muri ya bice by'iminembwe babitangaza. Kugeza ubu rero, kugeza ubu hari icyuka cy'intambara n'ubu ngubu n'ubwo imirwano yahagaze. Amakuru agaragaza ko M23 n'igisirikare cya leta cyangwa se coalition bari kurebana ayingwe, ku buryo isaha n'isaha ashobora kongera gututumba cyangwa se kongera kuzamuka imirwano kandi ikomeye cyane. Ibi rero ngo byatumye iyi coalition bahita bategura inama yihuse igitaraganya. Ni inama rwose ngo bakoreye mu gace aho bita ku Ndondo, hano n'ubundi imurenge. Aka gace ku Ndondo nkwibutsa ko hari igice kirimo M23 ariko hakaba n'igice kirimo FRDC. Ako gace kabo rero niho bakoreye inama igomba kuba irimo abayoboye amapozisiyo cyangwa se amadefense bo muri abakuru muri Wazalendo, abakuru muri FDLR, abakuru muri FDLR cyangwa se igisirikare cy'u Burundi, FRDC, ngo bakarebera hamwe uko ibintu bagomba kubitwara ndetse n'uburyo basubiza inyuma M23. Ubundi leta cyangwa se igisirikare cya leta ya Kongo FRDC n'abambari bacyo n'abo Barundi n'abaki bose babonye ko M23 isubiye inyuma ivuye mu bice bya Plaine de Ruzizi, baravuga bati M23 buri uko biri kose iri gucika intege, iri gucika amazi, bati uwayifatirana akayikubitira mu gafuka cyangwa se akayirukana mu buryo bworoshye, kubera ko nayo yamaze gusubira inyuma, biragaragara ko ifite intege nke. Ariko baje gukoraho basanga siko ibintu bimeze, basanga ahubwo ni urutare. Ubu nibo bakwiragiye bakwiye imishwaro, ku buryo amakuru anavuga ko ahangaha mu kuhava mu bice bya za Bidegu, bya za Gakenke, za Karongi, aho ngaho bahavuye nta uhunganye n'undi, buri wese yahungaga ukwe. Reka twerekeza ahubwo mu yandi makuru ari kuvugwa rwose mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko u Rwanda rutazacika intege kubera ibihano ndetse n'igitutu mpuzamahanga, ahubwo ashimangira ko abafite ubushobozi bwo kugirira abandi nabi batazabaho igihe kirekire cyo kwishimira kubakandamiza. Ati hari igihe kwemera gukora ikintu kitari cyo bihenze kurusha kwihanganira ibihano. Umukuru w'igihugu Paul Kagame rero akaba yabigarutseho kuri wa kane ubwo yari mu nama ya Africa CEO Forum iri kubera i Kigali mu Rwanda. Rero ni mu gihe hashize igihe umwuka utifashe neza hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rwose u Rwanda ruvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo gufata uruhande mu kubogamira ku ruhande rumwe rwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Kandi bikaba ari na nyuma y'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira u Rwanda bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda. Hanyuma rero mu mezi ashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ibihano ku bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda, zibashinja kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahakomeje intambara ihuza cyangwa se yanganisha ingabo za Leta ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 wanazibijije icyuya kuko bamaze gufata ibice byinshi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Byose Leta ya Kinshasa ikaba yarabuze uburyo ibyisubiza, kuva kuri Bunagana kugera kuri Bukavu, nubwo Uvira yo yayikuyemo ku bushake bwayo, ndetse ikaba no kuva mu nkengero zaho ariko ku mpamvu za politike. Rero u Rwanda rwakunze kwamagana ibyo birego, ruvuga ko rushinjwa ibibazo biturutse ku miyoborere mibi ya Kongo n'imikorere y'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR inakorana na Leta ya Kinshasa. Rero u Rwanda rukaba rwarakunze kuvuga ko rwose rwamaganye ibyo bihano, aho ahubwo ruvuga ko Leta ya Kinshasa ikorana na FDLR aho kugira ngo ikemure ibibazo byayo ikajya kubyegeka ku bihugu by'ibituranyi birimo u Rwanda. Perezida Kagame akaba yakomeje ku bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko ibihano bishobora kubabaza ariko ko hari iby'igihugu kidashobora kwemera gukora kugira ngo kirinde igitutu. Ati ntabwo ndigera nemera gutsindwa, ndetse no mu bihe bikomeye kurushaho. Ibi si ibihe bibi cyane nk'ibyo, ariko yego birababaza, nta gushidikanya. Hari umukuru w'igihugu yavuze ko ibihano nta kindi biba bigamije usibye gushyira igitutu ku gihugu cyabifatiwe, ariko ko ibyo bidakwiye gutuma igihugu cyemera ibyo kidashyigikiye. Akavuga ko rero u Rwanda rufata ibyemezo rushingiye ku nyungu zarwo z'igihe kirekire, kabone n'ibyo
byaba bisobanuye kwihanganira ibihano cyangwa se igitutu cya diporomasi. Atariko ntekereza ko twababara kurushaho iyo tutaza gukora ibyo dukora, bityo buri gihe ugomba gupima inyungu n'ingaruka. Yongeyeho ko kwemera ibyo yise ikintu kitari cyo bishobora kugira ingaruka zikomeye kurusha ibihano ubwabyo. Anavuga ko adafite ubushobozi bwo kugira nabi abandi bo badafite igihe kirekire cyo kubaho. Avuga ko abafite ubushobozi bwo kugira nabi abandi badafite igihe kirekire cyo kubaho. Rero Perezida Kagame akaba yanagarutse ku mubano w'ibihugu bya Afurika n'ibihangange byo ku isi. Asaba ibihugu bya Afurika kurushaho gukorera hamwe aho gutekereza cyangwa se gutegereza ibisubizo biturutse hanze y'umugabane. Reka tunagaruka kuri iyi raporo. Hari raporo y'ikigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi yasohotse ejo nibwo amakuru yagiye akwirakwira. Ikaba rero yarakoze ubushakashatsi ku mahoro, kikora ubushakashatsi ku mahoro, cyitwa Stockholm International Peace Research Institute. Raporo igaragaza ko nubwo iyinjizwa ry'intwaro muri Afurika ryagabanutseho 41%, ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bikomeye bikaba bikomeje kongera ubushobozi bwa gisirikare binyuze mu kugura ibikoresho by'intambara bigezweho. Muri iyo raporo ishingiye ku mibare yo hagati ya 2021 na 2025 yashyize u Rwanda mu bihugu 10 bya mbere byo munsi y'ubutayu bwa Sahara byatumije intwaro nyinshi, aho ruzana intwaro nyinshi rukaba ruza ku mwanya wa 10 muri ibyo bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Igaragaza ko u Rwanda rwihariye 3.5% by'intwaro zose zinjizwa muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Muri icyo gihe aho rero agaciro kazo kari muri miliyoni 118 zirengaho z'ibipimo bya TIV cyangwa se Trend Indicator Values. Iyo raporo rero ivuga ko u Rwanda rwakomeje kongera ubushobozi bwo kurinda ikirere cyarwo ndetse no kongerera imbaraga ingabo zarwo binyuze mu kugura kajugujugu z'intambara, kajugujugu nto, imodoka z'intambara zitwara abasirikare zikingiye, misile zirasa indege ziri hafi hamwe n'uburyo bwo gutwara misile zirasa indege ziri ku butaka. Rero iyi raporo ikavuga ko u Rwanda rwaguze ibyo bikoresho bya gisirikare mu bihugu birimo Turkiya, Ubushinwa, Uburusiya, Katari ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'uko icyo gihugu gifatira ibihano u Rwanda birimo no guhagarika ubufatanye mu by'intwaro. Muri rusange rero Nigeria nicyo gihugu cya mbere cyatumije intwaro nyinshi muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ikakurikirwa na Senegal na Mali, mu gihe Ethiopia, Angola, Kenya, Mauritania, Burkina Faso na Cote d'Ivoire nabyo biri mu bihugu byagaragaje izamuka rikomeye mu kugura ibikoresho bya gisirikare byinshi kandi bihambaye. Raporo kandi igaragaza ko hagati ya 2021 na 2025 Ubushinwa ari bwo ubwahaye ibihugu 23 byo munsi y'ubutayu bwa Sahara intwaro nyinshi kurusha ibindi bihugu, bugakurikirwa n'Uburusiya na Turkiya. Nibo bagurishije intwaro nyinshi rwose, nibo babonye isoko rihagije muri Afurika muri iyi myaka bavuze muri iyi raporo. Reka rero mbashimire cyane mwebwe mukunda rwose Neza Media TV. Ikintu nabasaba no kuvuga ngo nkuko rwose musanzwe mubikora no gukora subscribe, gukanda like, gukanda share, mugasangiza abandi amakuru tubagezaho kuri uyu muyoboro kugira ngo rwose amakuru agere ku bantu benshi kandi bikabe no mu buryo bwo kugenda mudushyigikira birumvikana. Ubwo ngubwo rwose natwe twabizeza ko amakuru abagomba kubageraho 5/5, amakuru agezweho, ubusesenguzi ndetse n'ibindi bitandukanye, amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari niho twibanda cyane, amakuru yo muri Afurika ndetse no ku migabane yindi itandukanye nayo tugenda tuyagarukaho mu buryo bugiye butandukanye tubabwira uko ibintu byifashe. Rero rwose icyo nababwira no gukomeza kugira ibihe byiza, komeze mugira ibihe byiza mukurikiye Neza Media TV, rwose amakuru yacu akomeze kugenda abageraho 5/5.